ebile nako ile gape ya gore re kopane go taba ya ka le Mankoko Baby mo go Thobela FM nna mpitse mo go asha mpitse Mankoko Baby ke yona nako ile leng gore re nyaka go kwa gore o re mosoreng taba ya gago ke eng ka baka la gore motho dilo di mo sepelela gabotse mošomong a ke ena kerekeng bona modimo wa mo araba ge e le baneng ga ke sa bolela e fela ge gona le selo se teng a ke tsebe gore ke gona ge ba re modimo a ka se go fedilo ka mokana Mjolo the dating hwetša motlhanka morena morobantšha pelo a re ke hwetša mo gape motlhanka morena a ke tse gore motsentšha ka gare ga makhura fetša motsentšha ka gare ga mollo e fela a re ke sa eme ke sa dumela gore lerato le gona ke sa dumela gore modimo ke modimo bophelong baka a ke tse re o mmitša Kholofelo o mmitša Efodia gona o dula kae Gauteng province Limpopo nna ge ke mo tseba re be re kopana Flora Park Mogele dumela Dumela Mankoko Baby. o gabotse Ke gabotse wena o kae? ke gona Yes. wa kwa gore ke go tsebela mafelong a mantši Yes, yes. nke o itlhalosa gore Efodia ke mang Efodia ba bangwe yes ba mpitša Kholofelo mara lebitso la ka ke Efodia. Re kopane Flora Park because that's my other family. Ke tswa ga Molepo and ke tswa ga Molepo go njole ke dula mo Gauteng ka mošomo. yeah Like you said ke mmereko wa ka ke bereka gabotse ke rekeng di tsamaya gabotse. The only problem yeah ke Mjolo ke yona ntho e nterapang yona eo so Aowi. yeah ya be le gore ebile a o tlaise ke batho fela yes a ke tlaiše ke batho fela ke tlaiša ke batho ba e leng gore ba ipitša gore ke bahlanka ba modimo and ba ba bitša di-PKs bana ba baruti Yeah. yes ke be ke nyalane le ngwana moruti and then re dula ko missioneng re dula le batswadi ba gage as moruti and then le mamoruti so yeah okay ke nyaka re boele moragonyana ke a tseba gore mama a sa le go bophelong ba gago Yes. o re šile lefatsheng la ka keno ke ka fa e leng gore o boletse gore o na le lapa le leng gape le leng gore ke nyaka re boele go lona mpotse gore ka bela gore Efodia o belegwa lapeng la bana ba ba kae Efodia o belega lapeng la bana ba ba 4 ne re le ba ba 5 nna ne ke le wa bo 3 okay then abuti aka o tlhokofetse sa le monyane and then re šetse re le 4 banenyana ba 3 le mošimane o me 1 wa lastborn nna ke nna wa bobedi okay yeah. nna pele ka baka la gore mama a sa le go sekolong wa sepela bjang wa godišo ka tsela efe Mama ka o tlhokofetse ke šetse ke feditše sekolo ga botsebotse but ke tla re sekolo ke tsentšhitše ke papa okay and then yeah mama ka o tlhokofetse ke šetse ke feditše but ke sa fetša completely that is when ke movile ka dula le the other family e leng Flora Park ga ke feleletša sekolo and family ya gona ke ba tsebela kerekeng ba no nrata fela and then ba ntšea ba ntira ngwana bona Wow. and then ba nthuša mo ba nthušitšeng gona until ke fihla ke bereka wa tseba ke nagana gore ke nyakile gore re boele morago gore go tse bjang ka baka la gore gantši ge re na le ditlhotlho tse re kopanang le tsona re alafa makala a motlhare molela gore swantse re thome ko modumo o ka no ba gona bjele o palela ke go hwetša motho wa nnete e le ka baka la gore go na le go gongwe mane kua morago e lengwe re a e lebelela ra se ele hloko ra se išetše o nagana gore go na le se sengwe se se ka bang se diregile se se phoso kua morago a ke nagane jwalo ka lebaka la gore mama le papa ba be ba dula go tee okay ba re godišitše ba dula go tee so a ke nagane jwalo I think e no ba nna ke tlhokang mahlatse or ke nna ke nna dilo di santsamaileng gabotse only ka tabeng ya Mojolo because tabeng ya mmereko a zanga ke sokola straight from sekolong ke kry-ile learnership go tloga learnership sale ke thoma go bereka and then go na le mo ke ileng ka retrenchiwa ebile before retrenchment e fela ke re ke šetse ke kry-ile mošomo gape okay yeah so ke taba fela ya batho ba banna e ntshwenyang but go tloga ke sa gola ke gopolo ka re go na le ntho ye ka bang ebile tšhitišonyana ke a tseba gore nna ge ke thoma go kopana le wena o bona le ngwana le kgarebe yes re mmitša little princess Yes. a ke tsebe gore ka e gone bele ke dumela gore ke sesi o gotše a e sa le little a e sa le Little Princess. ke sesi jwalo Ke the sesi. teenager ya 14 jwalo wow and then o na le moratho wa gage my king o na le 1 year 10 months bjale a re boele go lerato goba Mojolo wa mathomo wa papa go sesi yes le ona o thomile wa go tshwara ka diwašeng o thomile gabotse mara ke tla re di-red flags ne di le gona yeah nto ngwe ke lemogileng kore ese batho di-red flags ra di bona and then ra di tlhokomologa ra ipotsa gore
dilo di tla ba gabotse because ke a gopola gore mama ka o ba hlola mpotsa gore ge o ka hwetša monna yo e leng gore o kgona go kgopela tshwarelo wa tseba gore dilo tše dintšhi o ka kgona go di lokiša ka gare ga lenyalo so a se ra tsebana nako e telele re kopane e le March and then October ra nyalana and e be le motho o mo gabotse and ke mo ratile ka lebaka la gore ke motho wa tumelo and le yena e be le motho wa tumelo e be le motho wa ngwana wa moruti and then ra nyalana di-red flags di bile gona mamaka my biological mother o tlhokofetse re sa jola and then ke thomile go bona di-red flag ka tšatši le re be re boloka mama re bolokile mama ka July so o be a sene phone motho wa ka madima phone so ga a tsamaya manthapama after re boloka ge ke bula phone yela ke be ke madimile ke mo ke thombileng go bona gore motho a na mesepelo me gabotse go na le melaetša ya e leng gore ba e romela bošego bo e leng gore re be re boloka mamaka go sasa wena o bolla nna ke be ke yena a romelana melaetša le megalebe o ba dula gona mo Gauteng nna ke be ke dula gae then ke ntwela tša gore ga ke boa ke tlo boa ko go bona ke sa le Limpopo mošomong so botsebotse go bolokeng mama ka be le mošomo go yena ke nagana jwale yes I think maybe gore magare ba gage ba ska ba tshwenyega gore o ile kae and ntho engwe ka yena ke gore o be le motho wa go travela too much o ba tsamaya di-province per di-province so yeah ka ntle le melaetša o e hweditšeng go sellathekeng se bo madimile ke di-red flags tše di fetše dingwe tše e leng gore o bona kare o di bone fela o di hlokomologa ke ka mokgwa a be a bolela le nna ka gona o be a sa bolele le nna ka mokgwa wa go bontšha hlompho yes o be a bolela o kare ke nna ngwana yes ka mengwaga ke be ke le monnyane mara ka 4 years so o be a bolela le nna jalo ka ngwana o be a bolela le nna gore a ke gore ntshwele ya gore basadi ba go bereka ba tella something like that basadi ba go bereka yena mo go wena o bo motella ka baka la gore ke be ke šoma mo e leng gore re tla tsena kudu ka go yona gore go felleditše go direga eng gore a nyake ke gore ke latlhegele ke mošomo go ba re fetša go nyalana e fitlhile gona moo ya gore ge re fetša go nyalana a re ke sa bereka because ge ke bereka go ara gore nka se mo hlomphi mara ke tšwetše pele ke mmontšha gore ke tlo mo hlompha and le yena o ba bolela mantšu a gore basadi ba bazalwane ke bona ba ba nyakang because ba na le hlompho yes so e fitlhile mo e leng gore o ba senyaka ke ya mošomong ke be ke ya mošomong ka gang I think ke ntho engwe e dirileng gore a bone ka re ke a telela because o batla khia gate gore ke ska ba ka ya mošomong and then I think wa gopela gore ke be ke le o mosesenyana jwang so ke tlo jumpa lebota ke be ke na le mothuši wa ba tlhokomela princess so ke tla gopela mothuši a nthuše re bee ditulo mo lebotong then ke jumpele ka ntle ke ye mmerekong ge ke boa ke tlo jumpa gape and then ke boele ka ntlo ka nako ngwe ke hwetša khile le lebati gore ke ska ba ka a nnotlelele ka ntle but mothuši wa ka because e be le mme o mogolo o be a kgona go bula gore ke tsene and then I think tšatši la mafelelo mo a nkhiletšeng ka ntle ke biditše maphodisa gore ba tlo nthuša ke na le bothata ka gae then that day a ba ke khielela ka bathroom yena o ka re wa hlapa so ke nako e maphodisa ba mpotša gore ke tshwanetse gore ke dire protection order because e be se only fela gore o nkhielela ka ntle o ba šitšankiša matsogo o ba nkiša matsogo ke na le mabadi mo mmeleng mo e leng gore ba ntšhela le ka metsi a go bela ke na le mabadi mo diropeng mo e leng gore salang goga ka koloi le PK ke yena PK salang goga ka koloi and ke be ke apere night dress because e be le froso ke tla go bolela le yena but o ba sa mpofa ke be ke bolela le yena ke eme mo lebating be se a driver so ha driver first a ke nka se lese koloi because ke tlo so ka be ke tsamaya le yona
a reile vele then ka kgoboga mo diropeng ye kgolo ya reng o ba go gogela yone e bileng gore Ka a baka la nyako gore go Lebele sa bolela bolela. o ba nyako sa nyako go bolela le nna a fetša a reng morago ga go gobatša a wa tsamaya ntammile ka founela mme wa gage ge ke founela mme wa gage o ithobile kudu o fase moya wa fase and then mme wa gage a mpotsa gore o tla le ka go bolela le yena and then every time o tlo o bo a kgopela tshwarelo wa tse ka nakong ke fela ke re ke hlompha basadi ba e leng gore ba ka fase ga abuse ba fetša ba boela morago because motho o tlo ikokobetša yeah. a kgopela tshwarelo a lla ka megogo and then jalo ka mosadi ene ka pelo ya botho o feleletša o dirang o mo tshwarela kudu ge o na le bana okay. o fela o re ke direla bana ke direla ngwana that's why ke dula so mo ke ileng ka bona gore ga botse mo ke fihlile mafelelong ke nako e anraka le ngwana bošego ngwana o ba a na le 3 months yo a mpotsa gore ke tswe ka gare ga motse wa gage because ene o nraka ka lebaka la gore go bile le mosetsana wa founileng ka bona founu ke motšha ke re motho o ke a o tlo mpotšiša dipotšišo ka gaka yo then a ba a nra motho la o ntlhorišitše man o mpethile o nragile o mfišitše ka metse o ngogile ngwana le yena ke gopela ngwana a itswa madi ka mo because o nragile ka wela ngwana wela fase ene ntswetše a se a thoma šetše ke na le ngwana di thomile ke sa le mmeleng that's why ngwana ka ke mmitša Theto ke mmitša offense because e ke sa nagane gore o tlo survive ka gore o be a mpetha ke imile and then ke gopela tšatši le lengwe a ngata ka fase ga tafola re sa le lenyalong le la mathomo le sa le lenyalong la a re a tla re tla mathomo go wa bobedi a sa tla re fihla go wa bobedi so a ba ngata ka fase ga tafola dimpa tše ke imile and then ka ipotsa gore ngwana ka se survive that's why ke re ke Theto ke reta modimo ka yena ke offense because le yena o fentše dilo tše e leng gore nna mme wa gage ke tsamaile ka gare ga tšona wa se go fetša go bolela gore o hlompha basadi ba e leng gore ba re go tlaišwa ba tswa ka gare ga tlaišo ba ba boela morago mola e le gore rena re di duletseng kgole re sa di bone kgausi re na le go le ahlola re re wa itira ifodia a ka tlogela motho a mmetha a ka tlogela motho a ratana a ka tlogela motho a moragile a imile a boela morago a re tsebe gore o sepela ka gare ga leeto la mohutamang ka nnete yes ke a ba hlompha basadi ba e leng gore ba boela morago ka lebaka la gore pelo e a rata pelo e rata motho o mara motho a go sware ga botse so o na le kholofelo ya gore dilo di tlo loka o tlo lokiša go tlo ba go a loka and if nka go botša nna ga gešo ne ba sa tsebe le gore ke a hlorišiwa ne ba sa tsebe gore ke a abuseiwa so bothata ba motho wa ka e be le gore o tlo re go ba a ntira tšona tša ntirang tšona either a nroga a mpetha and dilo tše ka moka a founele ga gešo okay and then a founela ga gešo o tlo ba botša ka mokgo ke le motho o mobe ka gona wa go hloka hlompho because ke gopela tšatši le ngwe o rile ga founela o ba sena le dinampa tša papa because a ke bolele le papa gantši a founela papa and then papa ka ntwa mathomo mpotše kore o mo dirile eng wa bona o mo dirile eng ka mmotša gore a ka mo dira selo and o be a fela a bolela gore kore o ba fela a bolela mantšu a gore today ke nyaka go thoma kana ka mokgono exactly today ke nyaka go thoma kore o ka re o be a šomiša ke ntho e nngwe ene ke ile ka feleletša ke dumela gore go na le ntho nngwe e mo šomišang ka be ke thoma go nyaka ke re a re go nyaka ba profeta mohlomongwe a ke re ke ile ka go aga a re go nyaka ba profeta maybe ba re thuše and mohlomongwe re tla thušega because mohlomongwe ge o mpona o bona o ka re o bona a ke tsebe gore ke tla re o bonang tšatši lengwe wa nrata kudu wa tsa wa nrata a nrete a ntšhe di-auto kore go be bose a be a bitše le ba gabo ba šale le ngwana re tsamaye re o ile a bona tšatši lengwe no boa mmerekong a thome ke phela ke maketše ene ke phela ke sa tsebe gore ke emele eng kore ke phela ke eme ka dinana ntlhana gore mamotlha ga a boa
go tlo boa go direga eng. So go boela morago ke a ba hlompha basadi bao because ba rata ene ba na le kholofelo ya gore go tla loka, ba na le tshepo ya gore motho o tla change, motho o tla fetoga a boele a be motho la ke kopaneng le yena ke mo rata. o feditse go bolela gore o go rakile o na le ngwana ka ntlong. Ee. Ke neng la mafelelo mo o rileng bjale gona go lokile go lekana ga ke sa di tsene ke phutha jaaka ke ya sepele? Gona mowe o rile go ba a nraka le ngwana ke gopola ebile go be go tlile ngwana wa mamogolo wa ka a fela a ntšhalela le ngwana. Okay. So bošego bona bowe o la mathomo o rakile moledi ke rile ge ke boa mošomong ka kgwetša moledi a sego Okay. ge ke founela moledi a re tla bolela late a seng karabe gore Go go diregileng. diegang because e be le mme o mogolo. So latanyana romela molaetša a re a nka se kgone o dula le yena ba mmitša straight phoofolo, Okay. nka se kgone go dula le phoofolo. Ene lebaka le lengwe ke gore o be a kgona gore ge a betha nna a tsene le moledi mara ena o ba sa mmethe a ka no tsena ka kamoreng ya gage a mo tšele dikobo tša go robala o robetse mpeteng wa ka o robetse, and then mosadi a modimo o tla tlhoka dilo tša go robala, and then a khie le toilet gore le se ka e re šomiša. se ka ba ra e šomiša. Moledi a ka tšatši lengwe o ntsošitše fro go ampotša gore mme ke kgopela ne le mme wa go tšwa Lesotho ke kgopela o mpulele ke nyako ya ntlwaneng ge ke re ke hwetša ntlwana e khilwe ka nnete le ka se berekiše ntlwana ya ka gaka. So late ke ge moledi a tsamaya, so ge ke boa ke mmotšiša ka yona eno ya moledi ke tšatši le a nrakile gore ke tsamaye ke molatele, ene go nraka ga gage e be le ntho ya gore o a tseba gore ke tlo boya because o ba nompotša gore tsamaya ke tsamaye O bo o a nlate a o tlo nlata. ka baka la gore o mo ratang le ene o Yes, dumele. ene o tlo kgopela tshwarelo a mpotša gore a ke tse gore ke be ke tsene ke eng, ene le nna ene ke be ke sa le monyane 26, and then ke tlo dumela ke mo dumele gore ka nnete motho wa modimo o a ba mpotša gore a re rapele ke tshwere ke meboya or something, and ke re ke tlo ba le ka a woman of God ke tlo rapela and then ke boele. So mo e leng gore ke fihlile mafelelong Yeah. ke gona mo a rileng go nna re ke tswe ka gae ene a ragile le ngwana ka tswa ka gae le bošego. Ene ge ke tswa ka gae bošego ke founela bagwera ba ka ba ke tsebang gore ba mo Gauteng Yeah. ba gana go tla because ba mo tšhaba. Tšhaba. Yes, ba gana go tla. So ke eme strateng for nako e telele le ngwana, and then ge ke founela mme wa gage a ke re every time ke founela a ke founele ga gešo every time ge ke ba le mathata ke founela ga gabo. So batle ke ra ba mo founele Yeah. ba mo founele and then ba re mo founela re boele ka ntlong ge re boela ka ntlong the following day ka be ke phutha dibeke ka ipotša gore a ne a se ka tšea dilo ka moka ke tšere ngwana ka tšea diaparo tša ka tšea diaparo tša ngwana ka tlogela dilo ka moka Eish. ka ipotša gore mo ke fihlile mafelelong ye a se bophelo. A ba mfounela a mpotša gore because ke mo emetša ya mmerekong Okay. ge nka be ke tsamaya le gona o ba ka se dumeleng ba tlolo a go ba tsamaya mmerekong ka be ke phutha dibeke tša ka le tša ngwana ra ba re tsamaya ga bo a bona gore a kego and Yeah. because a se ka tšea dilo ka moka o ne ipotša gore ke tlo boya a founa a mpotša gore o boyaneng gae moga tšaka ka re a ke boe a rogana as a tlwaetše a re o tlo boya ka change phone Yeah. ka change number tša phone because ke be ke ipotšitše gore ke feditše a ke sa nyaka go bolela le yena Eish. ka šomiša dinomoro tše dingwe gore a sa nkry-a Ya napa e le moka. ya napa e le moka mara ka mo tlogela ka mantšu a gore ke a mo šegofatša Okay. ene ke kgopela gore mosadi o mongwe a tlo go ba le yena a mo sware gabotse gore a tla kgone go dula. O Ke mantšu nagana a ke gore mo tlogela. monno o bana le bothata ba kgopolo goba o bana le se se mo tshwentšeng go tloga bonnyaneng bja gage? Ke nagana gore ke ka mokgwa a gotšeng ka gona Okay. ka lebaka la gore gantši ke be ke re ge ke bolela le mme wa gage a mpotše gore papa gage o na le pelo e nnyane o bane gore o na le ntlhizio e nnyane because ne e le Mswati. Okay. A ne mpotša gore papa gage o na le pelo e nnyane and then ka lenyalo la o ge ba nkamogela ka gabo ragadi ya gage o mpotšiša re o le monnyane so o tlo kgona na Eish. ka lebaka la gore batho ba ka mo ba fela pelo
ene motho wa gago wa betse papa Bo papa. ene ka ipotsa ra ke tlo gona ke nna mosadi ke tlo gona Okay. Wa tswa wa fetola dinomoro bophelo bja gago ba felela gona mo wena le ena. Ka Wa ema wa re nna modimo ke a mo tseba ebile ke a mo tsheba. Yes. Ebile ke sa dumela go lerala. Yes. Wa hwetša o mong gape. ka hwetša mongwe gape ngwana ka tenko bana le 8 years mengwaga ka moka ke be ke eme O re ke nyaka go fola. le gona ke be ke ipoditse gore nka se sa tsena ka gare ga kamano at Okay. all ka mokgo ke be ke gobetse ka gona ke be ke ipotse gore nka se sa tsena ka gare ga any kamano and then ka fola ka kgotsa motho mo gabotse Yeah. yo ka kgotsa motho o totally opposite ya nthola ke be ke le ka gare ga yona ka morata ke gopola ke botsa le mmerekong ke re ses wa tsa ke kgoditse motho o ba le kae Yeah. bophelo ba ka moka motho o be a le kae because o na le botho motho o rata batho motho go ikemela yes ke a dumela gore ke be ke kgona go ikemela go tloga gale ke kgona go itirela ntho tse ke kgona go itirela tsone and ke mothola wa go dumela gore Mankoko baby if re ya kapa for maikhutšo ke patela marobalo o patela sefofane Okay. ke nna owe ya ge re ya dijong nka tšhela makhura wena wa patela ke ka mokgo ke leng ka gona so le gona mowe motho aka ke morata jo ka pelo ka moka ke diragana ka mokgonowe until Eish. ene be ke sa mo naganele e be ke sa mo naganele at all and a se nna motho wa go tshwara phone ya Motho wa motho gago. ene ke dumela gore ge ke kopane le wena o phela bophelo ba gago o nkhweditše ke phela bophelo ba ka le bagotse ba ka le wena o phela bophelo ba gago le bagotse ba gago Yeah. gantsi batho ba ke naganang gore ke bagotse a se bagotse Ke ba kgotsi ba go tsenelela. ke bagotse ba go tsenelela ke bagotse ba go romelana di-emoji tša marato Yo. ene ke be ke sa di bone ebile ke sena le taba le tšona at all ke phela le motho wa ka ene yena re be re sa nyalana semmušo mara re be re dula go tee re rekile motse go tee O na le sebete. se sentši that's why ke re motho ke kgoditše a fapana ke kgoditše a le motho mongwe o go fapana Okay. that's why ke feleditše ke rile go yena ka re a re reke motse ra Ya go reka motse go tlhakanela. tee yes ke rile ge ke tla phaphama ke phaphamiša ke o moiwane wa basetsana ba gage a mfounela Okay. ka ba namp A no reng. a no re motho we o dulang le yena ke motho wa ka ke motho wa gago jwang ka re motho o ke dula le yena ka mo ntlong re planile bokamoso go tee a re ke motho wa ka a mpalela maga a leng gore o bile le yena le nna ke le gona Wena o bo nagana gore ke mogwera. ke nagana gore ke mo ebile ke nagana gore ke bana ba kerekeng a ke nagane gore ke motho wa gage ke nagana gore ke bana ba kerekeng because go bile le tšatši le lengwe go bile le kereke gae e be go na le ba ka re ke sa gopola gore go na le conference gore be go na le eng ra tsamaya go tee a ba re ke tsamaye ke late ngwanyana owe Pitori re ye gae kerekeng so ngwanyana o ga mfounela o nkgopotša story Yo. sewe gore ebile o nlatile Pitori ra ya gae go tee wa ya ra dropa wena ge re dropa wena pele ra tsamaya that's when ke phaphame a re checka le phone ya gage o Yeah. nsavile ka mo founung as mammang wa di-bus gore mammang wa di-truck and motho wa di-truck wa di-bus wa founa ke a mmona O mo neletša le phone. ke mo fa le founu gape ke re ke motho wa bus gore ke motho wa ana gore le truck gore wa bus a ke sa gopola that's when ke thomileng go phaphama Yeah. gore ga botse flomo o ka re go na le bothata ge ke mmotsiša ra wa motho o nyaka gore phumela fela a se selo motho o nyaka gore phumela fela se taba wa mo theeletša Yeah. lerato o le tseba ga botse theeletša Wa motho wa ka nna kgosela. yes theeletša motho wa ka nna ene ke morata ka mo theeletša ra tšwela pele ge re tšwela pele
ngwanyano a sa lesa go dia Go go leletša. o nromela melaetša ene ntho nngwe e ke sa tsebe le gore wa tseba le gore Facebook ke nna mang because ga nromela melaetša nka se arabe ke tlo mo blocka Okay. so ke rile go ba ke mo blocka a nlata Facebook Mm. ke re Facebook ene molaetša a nromela ngwana Facebook o nromela le hono go sasa ke birthday ya o re ke mo iša Durban Yo. ke nagana gore mohlomongwe o ba tseba a ke tsebe Mm. a nromela molaetša Le kgarebe leo. le kgarebe le Mm. a romela messenger Mm. nto ene a bolele selo Mm-mm. o no nromela senepe sa gage le yena ba dutšeng peteng Yeah. ke re ko yena ke re wa ye o nromela a re nje Yeah. a no re nje ka gomola ra tsamaya ra ya maikhutšong Mm. ra namela sefofane ra fitlha ku re rile re fitlha ka mo re fontšha molaetša o no Le mo le re ile tsentse le mo- keteke letšatši la yes gagwe mo la re tshwantse matswalo. re keteke gona ka mola ka mmontšha molaetša ka Yeah. o diega mmo Mm. a ba senepe seo ke sa kgale-kgale motho o ebile o mpoditše o bang blackmaila ka sona Mm. wa tseba gore motho wa ka ke wena nna ke rata wena a se go a ba bose maikhutšong a se go a ba bose and matšatši a mantšhi ke be ke mo tlogela ka mo re be re bukile ka gona ke ya mo ke yang gona because ke be ke kole bohloko ka re ke be ke potša gore ntho ya gona e fedile Okay. gantši a se ya fela E sa namella. e sa tšwela pele Mo o kgonneng go bona gore gape mo gone ke diriwa setlatla ke ge go diragalang. ke ge jwale a sa robala ka gae Yo. ene go se robale ka gae ke gore ke ya mošomong Okay. ya ene o be a bereka le bošego a kere Mm. so ga a bereka bošego ke be ke dumela ka nnete gore o bereka bošego mara go be go na le o ile a bona o sa be le khutšo Mm. o sa be le khutšo ka gare ene ga a bereka bošego ke a mo founela ra founelana Yeah. mara mašego a mangwe a arabe founu ya timiwa nambile ke be ke bereka before ke movela ko finance ke be ke bereka IT Okay. ke na le tsebonyana ka dilo tša technology and then ke tlo tracka gore ga botse motho ga a sa arabe la mathomo ke be ke tshoga Mm. ga a sa Gore o arabe ke ipotša bolokegile gore na? yes ke ipotša gore mošomo wa gage o kotsi wa di motlho mongwe ba mo thuntšitše motlho mongwe o go betse motlho mongwe ke be ke tshoga then ke checke gore ga botse motho o kae ge ke checka motho a mo a reng gona Yo. and then ke mo tlogele ga boe go sasa ke motho o tswa ka ya re mošomong ke gona mo ke mošomong aba sorry ke be o tla bolela story se sengwe mosadi ke mosadi a kere ke botšele ka lenyalo la ka la mathomo ke a swarela ke tshwarele go tšwele pele mo ke boneng gore ga botse mo gona flomo o ka re a gona bokamoso Mm. ke be ke le mmeleng Eish. 3 months okay before bile ke ba mmeleng 3 months ke bile mmeleng la mathomo Mm. then a ya mošomong ka hwetša gore a se a ya mošomong Okay. o ile monateng le ntho ya nkuša bohloko O ile le kgarebe le la a gagwe. ke tsebe le gore o ba ile le Eish. feng Mm. ka gore ke hweditše ke tlo go botša story sa gore ke hweditše a mangwe makgarebe jwang so ga ile mo ka kwa bohloko ka lahlegela ke mpa Mm. ka losa mpa ke be ke na le kgwedi a ke tsebe gore le ya o ka re ke ya go 3 months Tjo. ka losa mpa a boa kgopela tshwarelo Mm. ra plana ka moka ba babedi ra ya ngakeng go tee and then ka tshwara gape Mm. then la mafelo ke tlo bona gore mo ga botse future ego Mm. ke be ke na le kgwedi tše 3 Yeah. a rule mošomong ka hwetša gore a se ya mošomong o ile le kgarebeng and then ga ile le kgarebeng ka napa ka phutha nna beke Yeah. ka phutha beke ka re ke a sepela Mm. a nkgopela tshwarelo ka re e re ke tsamaye a ke nyake go lahlegela ke mpa ye nngwe gape Eish. e re ke tsamaye ke ye go fodiša hlogo Mm. a gana a tšea le jeke a nyaka go ntšha koloi ya ka maotwana gore ke se ka ba ka tsamaya Yo. a bolela le bagešo Mm. and then se sa ka bolela le nna ba nkhalma down
ka napa ka dula ka se tsamaye Okay. then go a ya ge gape ke be ke na le ke be le ge prematurely because ke be ke se gabotse kamane yone o ka moka pregnancy ka moka go be go na le dilwanana tse e leng gore batho ba ba sa di tsebe le family ya ka be sa di tsebe mara family ya gabo ke be ke ba botsa Okay. ka yona ke motho mo jwalo nna a ke bolele le ba geshu ge ke le ka gare gana ke bolela le ba motho wa ka Yeah. ye e leng gore ke phoso ye e leng gore ke phoso ya mathomo e ke dirileng ka baka la gore ke rile ke tsamaya counseling ba mpotsa gore family ya bomonna se family ya geno e tswa mo go family ya bomonna ba tlo phela ba rata ngwana bona so la mafelo ke nagana gore mo ke be ke ikwa gore ke feleletse ke be ke na le 7 months Okay. ebile re dira baby shower Okay. mokgotsi a ka ba ndirela baby shower then motho a decide go tswa ka moreng ga a etswa ka moreng ke a botsiša gore lebaka la gore o tswe ka moreng ke eng la se be gona ya ba sala etswa ganthe go tswa ka moreng o nyaka go rago a ke re ke mmeleng mpa ke kgologolo a go sa kgonega tse dingwe and then ganthe go na le magarebe or legarebe le a bolelang le lona ga le ka moreng e nngwe Okay. go fihlela ke belega a le gona ka moo and then ga ke belega ka bona gore ga botse mo e re ke nyaka o tsebe gore ga botse motho lebaka la gore a tswe keng ka nyaka thuso ka bolela le baruti and then pela tshwarelo ke tla boela ka nako ngwana o šetša le gona Okay. and then thuso e ka lwa ke hwetse ka ngwana a go re e le December ka mo kgopela gore ke kgopela gore o tsamaye go tswe wena because ngwana ko monnyane Yeah. a go tswe wena ene ke bolediša ke taba gore ke tšhaba gore motho ge ke tswela pele ke dula le yena le batho ba a dulang le bona ngwana ko monnyane o tla tla le meboya ka kwa ntle ore go tla ba jwa nna Eish. go tla lwala nna ka re go yena ka re e tswa o yeo ke nagana gore botse o nyako aga le nna go ba jwa guess what o rile go ba tsamaya a go nyala legarebelela A go tlogetše le ngwana lona le labeng a ema le lona yes o bo tseba gore dipeakanyo tša lenyalo di gona ke sa tsebe o mpoditše šetše ba ya go nyalana be ke e tlang gopela gore ke rile tsamaya o ye go ke nagana gore ga botse o nyaka go ba le nna o ke boele morago gore magare ba mangwe ke a hweditše jwang Yeah. o rile ga a tsamaya metsamao gage a ya legarebeng la gage ka re tliša founu ya gago ke bone ke dumetša ka re itliše a itliša o phumutše melaetša mo a tswang gona bošego Okay. gantši ko o hwetša ye mengwe melaetša ya magarebe a mangwe ka ba ka mmotšiša ka re wena legarebe le la gago gabotse le founela nna fela goba le founela le ba bangwe na a ke tsebe gore o founela wena fela na o nyaka go mpotša gore motho o beakantše lenyalo a dutse a dula le wena ke nagana jwalo ka baka la gore ka mokgwa o bolelang ka gona go tsweng ga gona o rile a o inagana go inagana ga gago ya ba go nyala ke dumela gore o be a ya go nyala ka lebaka la gore a ke na bonnete ba taba ya gona ke no e kwa ka kwa ntle gore legarebe le be le mmeleng go ara gore legarebe le bile mmeleng ngwana ka a na le 5 months yo so go tswa ga gage gore ya go ke nagana ke gore yena ba ye go nyala wa tseba ke dumela gore polelo ya ka le wena e tlo thuša basadi ba bantšhi ba e leng gore ba rata mo ba sa ratweng gona yes ke ka mo e leng gore ke dumela gore nna le wena re e go melemo re e go melemo ka baka la gore o be o rata ebile o sa tswela pele go rata ebile o sa na le tumelo ya gore o tlo tswela pele go tša motho a tlo go ratang a se go tlaiše ke a dumela gore ke tlo nyalwa gape wow ke a dumela gore ke tlo nyalwa gape tlo hwetša wa yes ke fela ke re banna ba tshwane and re ska ba ra painta banna ka brush e tee yeah ra re banna ba diang banna ba tshwane ino ba gore nna ke hlokile mahlatse a go rata batho ba ba san rateng go na le basadi ba bantši ba tlo dumang go bolela le wena ba tlo dumang go dula le wena fase ba tlo dumang go go mema gore o tlo abelana le bona polelo ya gago ba go khwetša kae go dikgokaganyo tša leago dikgokaganyo tša leago ke fodi ya kholofelo
Facebook le TikTok le Instagram e for ya kholofela a ke tsebe go na le košengwe ya I still believe in love. Yes. Yo shola ama o ka no ba meo go itletše mesamelong ya gago o ka no ba o kositše botlhoko ga ka e fela o sa dumela gore lerato le ke gona sa dumela go lerato nna jalo go na le koša ye nngwe e leng gore Yeah. e be e nthuša dilong tše dintšhireng tše di sa kgonegeng go batho Go Modimo di a di a kgonega so ke dumela gore modimo o sa na le dipolane tše di botse ka bophelo baka modimo o mo rapelang a go fe tsotlhe tše e leng gore wa di kgopela ka leina la gagwe a go fe monna wa nnete wa go go rata wa go go hlompha amen ke go lebogile ke lebogile kudumang koko baby yo mokgotsa ka go ba le wena go thabile nnatle ka baka la gore se re sepelang ka gare ga sone batho ba ba se tsebe Yes. go fitlhelela ge re kgona go abelana le sone go abelana le bona ka ka sone sona yes ke go lebogile ke a leboga E fodi ya And modimo a kholofelo. be le wena ke a leboga